Dumelang batswana. Ke bitsa Peter Motlotlegi, Bonno Housing Corporation Quality Officer. Last November, we had an interview with the progress of this project. Project ya rona ile saletse morago nyana due to the fact that but now we have run around re ka go bankanya dikgetho tsa teng tsa gore re di arrestile by now. Material is one side. But ba rona how ka ela tsoko hela gore some of the project is still on the ground. Now one njana di project tsa rona ga di ela tsoko tse di a paintiwa tse di di relate tse di paintiwa di head se go paintiwa so go supa hela bona gore di like ke supa gore material o ke mo side re tsa mase ha re ndile tse di kgatlhetse re irile di company di le 8 tsa Botswana se ile gore mo teng go na le banana go na le bagolo so ba supa Botswana gore ba na le bokgoni ba supa ga gore re tla tsamaya re ntse re ba rotetse ga ile gore re tla tswela re dira sa mo project se di tshwana le tse ka ke ba itshupile gore ba khona Botswana sona gore ba tswelele le bone ba ntse ba re bona ka re ba se ba itshupile gore ba bokgoni bo teng. Components tsa rona tse 8 tsena di ne di a kgona go itumela tiro ya rona ka gore bontsi ba bone ba kgonne go hira batho ba mo motseng ba kgonne go ba create ditiro ba bangwe ba kgonne go hella ba tsenya letseno go jarateng tsa bone. This Bonno Housing e leng gore e dirwa ke BHC e tsweletse sentle. As you can see, some of the houses di hedile ha re bua yana so tse dingwe tsena tumelo ke gore end of April re be re dule mo site.